reka twongere tubahe ikaze bakunzi b'Umwashi TV. Turizera ko aho muri mumeze neza cyane, ibyo mukora rwose bikomeje kugenda neza cyane nk'uko mubishaka. Tuje kubagezaho rero amwe mu makuru atandukanye cyane uvuga hano mu Rwanda. Tugiye kugezaho amwe mu makuru y'abakinnyi b'Abanyarwanda bakina hanze y'u Rwanda uko bitwaye muri ino weekend mu makipe yabo. Inshuti zacu ziri hano mu Rwanda, abari mu bihugu bidukikije, ubwo ndavuga Uganda, Tanzania, Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Inshuti zacu ziri Mozambique, inshuti zacu ziri Zambia, Cote d'Ivoire, Canada, mu Budage hose, mu Buholandi, muri Amerika na Canada. Turazi ko mutwereka ko ibyo dukora mu bikunda. Inshuti zacu rero aho ziri murabona abagabo cyane. Nawe niba uje hano nonaha, niba utarakora subscribe, ukora subscribe kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro byacu. Hanyuma ikindi ushobora kujya hano muri comment cyangwa handikirwa ubutumwa, ukandika ubutumwa bwawe, ukaduha igitekerezo, icyifuzo cyangwa se n'inyunganizi, ukatubwira naho uherereye, bityo tukajya tubana mu buzima bwa buri munsi cyangwa se buri munsi. Ukandi na subscribe kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro byacu bya buri munsi. Bikumwe nanjye Ferguson rero nje kubagezaho amwe mu makuru y'abakinnyi b'Abanyarwanda bakina hanze y'u Rwanda. Kampande nshimira umuvandimwe wanjye Dushimiyimana Benoit Gering, mwazindukanye mu gitondo abazigezaho sport update. Nanjye ndaje ngo mukorere mu ngata. Abakinnyi b'Abanyarwanda bakina hanze y'u Rwanda rero, dore ko atari na benshi. Hari abakomeje kumbaza umukinnyi witwa Sahabu, abakomeje kumbaza umukinnyi witwa Rushenguzi Mega Quente, abakomeje kumbaza umukinnyi wakiniye mu witwaga Henry Munyaneza, abakomeje kumbaza Kevin Monepake. Rwose ndimo ndategura neza muri no minsi biraza kuba bimeze neza cyane. Kugira ngo ushize nababwiye Sahabu uko amerewe mu gihugu cy'Ububiligi, ariko n'uyu munsi ntago arimo gukina, bikomeje kwanga. Bamwe mu bakinnyi rero ikipe y'u Rwanda Amavubi barimo no kwitegura kuzahamagarwa n'umutoza w'ikipe y'u Rwanda Amavubi Frank Spitler Trosten. Amakuru dukura muri Ferwafa nuko ikipe y'u Rwanda Amavubi ishobora guhamagarwa ku munsi w'ejo kuwa kabiri, kuko shampiyona iragaruka kuri uyu wa gatatu, bakina umunsi wa 9. hanyuma abakinnyi bahite basubira mu ikipe y'igihugu, ariko abadakina mu ikipe y'igihugu bo bazakomeza shampiyona, ndavuga Rwanda Premier League. Ubwo n'abakina hanze uko barimo kwitwara, ibyo bizabaha ishusho niba umutoza azabahamagara, dore ko amakuru dukora muri Ferwafa umutoza ashobora guhamagara ku munsi w'ejo ku gicamunsi. Bamwe mu bakinnyi rero b'Abanyarwanda bakina hanze y'u Rwanda bakomeje gufasha amakipe yabo mu mikino ya shampiyona zisanzwe ndetse n'amarushanwa atandukanye babarizwamo, aho bakina haba ku mugabane wa Afurika, i Burayi ndetse n'ahandi hose no muri Amerika. Niyo bivuga rero nuko barushaho gukomeza kwitwara neza, kandi nako bibongera amahirwe yo kuba umutoza w'ikipe y'igihugu yabahamagara akamufasha mu mikino ateganya yo gushaka itike yo kujya mu gikombe cy'isi ndetse n'icy'Afurika, dore ko u Rwanda rufite umukino na Libya mu minsi 10 iri imbere, ndetse rukurikizaho ekipe ya Libya
nako ekipe ya Nigeria. Reka duherere ku ikipe yitwa Rhode Island yo mu cyiciro cya kabiri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikinamo Kwizera Georgia, yatsinze Indi 11 ibitego 3-2. Umunyarwanda ukina afasha rutahizamu yatanze umupira wavuyemo igitego cya kabiri. Umunyezamu wa mbere ikipe y'u Rwanda Amavubi yitwa Ntwari Fiacre ntabwo yahiriwe n'icyumweru gishize uko yari mwizamu ubwo ikipe ye ya Kaizer Chiefs yatsindwaga n'ikipe ya Mamelodi Sundowns ibitego 4-0. Uyu musore waje no kwatakwa n'umwe mu bafana b'ikipe ya Kaizer Chiefs bavuga ko arimo kwitwara nabi, ariko abapolisi cyangwa se inzego zishinzwe umutekano n'abasteward n'abandi bakinnyi n'abatoza uyu musore bamubaye hafi kugira ngo hatagira umuntu umubangamira, dore ko umwe mu bafana yari avuye muri stade azayirukanka amusanganira ngo amuhohotera, ariko abaho gutabara atari yamugeraho. Muri izi mpera z'icyumweru gishize kandi hakomeje gukinwa imikino ya shampiyona y'icyiciro cya mbere muri Tunisia, aho Stade de Tunisie ikinamo Mugisha Bonheur yanganyaga na Ben Gedani 1-1. Uyu munyarwanda ukina mu kibuga hagati akaba yarakinnye umukino wose yabanjemo ndetse iminota 90 yose arayikina. Myugariro Mutsinzi Ange mukinira FC Zira yo mu cyiciro cya mbere muri Azerbaijan, we na bagenzi be batsinze Shamaki ibitego 2-0. Ikipe yabo ikomeza kuba ku mwanya wa 4. Uyu mukinnyi yinjiye mu kibuga asimbuye ku munota wa 47. Kapitene w'Amavubi yitwa Bizimana Djihad ntabwo ikipe yakinnye muri izi mpera z'icyumweru, ahubwo biteganyijwe ko iri bukine kuri uyu mugoroba uyu wa mbere. Byiringiro Lag ikinira ikipe ya Sandviken IF yo mu cyiciro cya kabiri yo muri Swede yari ku ntebe yasimbura ubwo yatsindwaga na Sandivar ibitego 2-1. Uyu rero Byiringiro Lag yinjiyemo ku minota 73 mu gihe mugenzi we Yannick Mukunzi bakinana mu ikipe imwe, we ubu ngubu aracyari mu mvune ntabwo yari yagaruka. Ikipe yitwa Gefre IF ikinamo Rafael York, umusore ari mu kibuga hagati ndetse n'umukino yarawukinnye wose arawurangiza, ndetse n'ikipe yaje kuba itsinda ikipe yitwa Utsikiteni ibitego 2-0 muri shampiyona y'icyiciro cya kabiri mu Bubiligi ku munsi wo kuwa gatandatu. Ikipe yitwa La Louvière ikinamo Samuel Gret yatsinze ibitego 3-1 ikipe yitwa LFC Liège. Hani mu Bubiligi, reka tuvewe mu Bubiligi, myugariro ukinanyuze ku mpande wa AR Limassol yitwa Imanishimwe Emmanuel Mangwende yari ku ntebe basimbura mu mukino w'igikombe cy'igihugu cya Chypre Cup, ndetse babashije no kugera muri kimwe cya kane batsinze ikipe yitwa Ashonas Onisilos ibitego 2-0. Ikipe ikinamo Burera Strumika ya Rwatubyaye Abdul yatsinze igitego 1-0 mu mukino yari yahuriyemo n'ikipe yitwa Siraikazi igitego 1-0. Abakinnyi bazakomeza kwitwara neza rero barahabwa amahirwe yo kuzahamagarwa n'umutoza Tristan Spitler mu gihe azaba ashaka abazakoresha mu mikino azahuriramo na Libya ndetse na Nigeria. Tubitsa ko buri minsi 10 kugira ngo u Rwanda rukine n'ikipe y'igihugu ya Libya. Mu kanya twabiraga ko ikipe y'abakinnyi cyangwa se ubuyobozi bwo muri Libya burimo gufunga abantu bose bo muri Nigeria baba muri kino gihugu ko badafite ibyangombwa byuzuye, baziza ko ino ekipe ngo yatewe mpaga ubwo yari guhura n'ikipe ya Nigeria ikaza gufata abakinnyi nabi ku kibuga cy'indege ndetse bakayobya indege, bityo kafi gafata icyemezo cy'uko ino ekipe igomba guterwa mpaga ndetse ikanacibwa amande $50 by'amadolari, ikaba igomba kuyatanga mu mezi 3.
abakunzi b'Umwashi TV rero mwitegure guhera mu cyumweru gitaha ku munsi wo ku wa mbere tuzatangira kubagezaho bamwe mu bakinnyi bakina hanze y'u Rwanda ariko bafite amamoko y'u Rwanda, kuko ikipe y'igihugu ifite imikino myinshi. Hari imikino yo gushaka itike yo kujya mu gikombe cya Afurika kizabera muri Maroc mu mwaka utaha, hari no gushaka itike y'igikombe cy'isi kizabera muri Amerika mu mwaka w'2026. Ibyo byose rero tugenda tubagezaho. Ese ni bande bafite amahirwe yo kuza gukinira ikipe y'u Rwanda Amavubi? Wenda abatazaboneka muri ino kampani yo gushaka itike y'igikombe cya Afurika, ese bazaboneka mu mikino yo gushaka itike y'igikombe cy'isi, dore ko iyo mikino yo izasubukurwa kuva mu kwezi kwa 12. Ibyo byose tuzakomeza kubibagezaho. Abakinnyi bafite amahirwe ni bande? Ese abegerewe ni bande? Ese Amavubi kujya mu gikombe cy'isi birashoboka? Tubutsa ko Amavubi ni aya mbere, afite amanota 7. Izitwa za Nigeria, za Benin, za South Africa na za Zimbabwe zose rwose tuziri imbere, turayoboye. Ese bizakomeza gutya? Ariko ikiraje inshinga abantu ni imikino yo gushaka itike y'igikombe cya Afurika. Ubu ngubu u Rwanda n'urwa gatatu y'amanota 5, mu gihe ikipe ya Nigeria yari ya mbere n'amanota 10, Benin ni ya kabiri n'amanota 6, u Rwanda n'urwa gatatu, mu gihe Libya ni ya nyuma n'inota 1, kuko muribuka ko yatewe maga mu minsi ishize ubwo yakiraga ikipe ya Nigeria nabi rwose. Baravuga bati ahubwo n'ibihano yahawe n'ibikeya, kuko Libya yakinnye n'ubuzima bw'abantu, ahubwo yakagombye gukurwa mu irushanwa igacibwa n'amande kamara rwose nk'imyaka 2 ino Libya itajya mu marushanwa nyafurika, kuko ngo yakinnye n'ubuzima bw'abantu. Kubwirira indege ngo nikate isubira inyuma, ntibari bazi niba harimo benzine ihagije. Indege zigira ibibazo byinshi, kandi tubibutse ko nta karori y'indege ibaho. Abakinnyi ba Nigeria baraye ku kibuga, ngira ngo amafoto murayabona uko baraye ku kibuga cy'indege, uko byari bimeze. Ibyo kurya ntabyo bari bafite, Abanyalibiya bari babibambuye. Ikindi ntabwo bari bemerewe kujya muri hoteli nyuma hanze y'ikibuga. Ubwo rero bikomeje kuba bigorana. Libya iba karafatiwe ibihano, terwa mpaga, ndetse icibwa n'amande $50,000 igomba kwishyura mu mezi 3. Tubibutsa ko u Rwanda ruri kumwe na Libya, Nigeria ndetse na Benin, ni amakipe 4. Ikipe izaba iya mbere rero niyo izajya mu gikombe cya Afurika. Amakipe 2 ya mbere niyo azajya mu gikombe cya Afurika. Ubwo ushobora kwibaza ngo ni iki, cyangwa se u Rwanda rurasabwa iki kugira ngo rujye mu gikombe cya Afurika? Igira rero mbanze rero ngusobanura icyo u Rwanda rusaba kugira ngo rujye mu gikombe cya Afurika. Kugira ngo ikipe y'u Rwanda ijye mu gikombe cya Afurika, mu gikombe cya Afurika rero rurasabwa iki? Rurasabwa kuba rwatsinda ikipe y'igihugu ya Libya, rugatsinda ikipe y'igihugu ya Nigeria, kuko rufite amanota 5. Rutsinze ikipe ya Libya rwagira amanota 8, rwatsinda ikipe y'igihugu ya Nigeria u Rwanda rukagira amanota 11. Ariko ubwo nanone bizasaba ngo umukino Libya ifitanye na Benin itsindwe na Libya. Ikindi birasaba ngo umukino Nigeria ifitanye na Benin, Nigeria itsinde Benin, kuko urumva Benin irusha u Rwanda inota 1.
ubu rero murumva ko imibare imaze kuba myinshi ku ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi. Iyo hatangiye kuzamo ibintu bya munsindira, burya imibare iba yapfuye. Burya umugabo utabasha kumutega undi biba bigoye, ahubwo urabanza ugakemura ibyawe, iby'abandi bikaza nyuma. Se Amavubi azatsinda Libya, atsindira Nigeria? Urabona Benin izatsindwa na Nigeria, ndetse Libya igatsinda Benin, kuko buri kipe ishigaje imikino ibiri, ko Nigeria yo irabura inota rimwe kugira ngo itambuke rwose, itike iri mu biganza byayo. Se Nigeria izabura inota rimwe hagati y'u Rwanda ndetse na Benin? Amahirwe menshi mu mikino ibiri Nigeria ntabwo yabura inota rimwe. Urabona ari bahe bakinnyi bashobora kuza mu ikipe cy'u Rwanda Amavubi umutoza azashyira ku munsi w'ejo ahagaragara? Jya hano ku Mwashi TV muri comment wandikemo igitekerezo cyawe, inyunganizi cyangwa n'icyifuzo, ako tubwire naho uherereye. Ninde mukinnyi wumva ushaka kubona mu ikipe y'u Rwanda Amavubi? Ushobora kutwandikira unyuze kuri Facebook na Instagram ndetse na X, hose ni Ferguson Rwanda cyangwa Dushimimana Benoit Gering. Hose amakuru abacaracara tuba tuyabagezaho umunota ku munota, umunsi ku munsi. Reka rero tubashimire abakunzi bacu, dukomeje kubashimira rwose kuko muri abantu b'abagabo cyane, muri inshuti z'akadasohoka. Mwese aho muri mwikomera amashyi rwose, kuko muri abantu beza cyane, mudufatiye runini kuko ni mwebwe dukorera. Ariko n'ibitekerezo byanyu n'inyamibwa, jya hano munsi twandikire, cyane cyane mujye mutubwira naho muherereye. Mukomeze mugire rero intangiriro nziza z'icyumweru. Mwari kumwe nanjye Ferguson, turagaruka mu kanya tubagezaho amwe mu makuru agenda atandukanye. Ciao ciao.